I dobrodošli ljudi na novu epizodu na mom kanalu. Danas će biti Mortal Kombat 10. Kao što vidite, ovo je pušten na mom dragom telefonu. Zato što Iron Black, moj drugar, živi daleko i kod njega sam snimao ovo. Znači, nisam poneo igricu, nego on ima Mortal Kombat 10, pa sam ja poneo kod njega ovaj telefon i snimao. I on je mene snimao i ja sam sad snimam ovo što sam ja igrao. I krećemo. Udri ga. To. Dobre. Ovo je onaj klasičan Luke. Ja nisam ni znao da sam ja ovoliko dobar. Dobre, udri. Ja sam samo igrao s onim profi, moj drugar, nisam ni znao da sam ovoliko dobar. Dobre, to. Au. Sad ti. Sad ću se dođi, to. Usim. To, udri ga. Udri. Dobar marš. Ubij stoku. Ubij govedo jedno. Dobre. Kako on ide. Eto. Bitches. Da to jezik izgleda kao crv koji se mrdali. Malo je mračno zbog tableta, ali dobro. Navići će se. Reptiler. Wygle kaki. You've one chance to depart. And if I do not, you will have my teeth at your throat. Koliki mu jezik sine. Dobre. Pam. Dobre, udri. Ubij stoku. Dođam. Dobre. Udri, ubij goved. Ole, brate, da čas. Jete da mi nešto skinuo health, znači gledajte ovo. Dobre. A taman si imao X-ray, da već je, dobro. Marš. More, dolaz, vamo, ubij govedo jedno. Dobre. Fuck. Dođi sad vam. To. You bitch. What the hell? What the? Okej. Ovo je bilo čudno. Takida. Wow. I'm Shirai Ryu now. That does not make you Scorpion. It does make me a tough out. Round 1, fight. To, prvi udarac. Udri, to. Dobre, udri stoku. Udri. Dobre. Okej. Dođvam. Ole. Marš. To.
To. Brč. To. Ajde, ubij ga, za čast ćemo mi ovo. Jebate, da mu može neko barem jednom da nas pobedi, ne oko cijelo, nego da imam jedan pojem. Ovo ćeš malo sutra. Haja! Pogrešno dugme. Izvodio laserski mač! Bio. Gotovo ima laserski mač, ovo i Star Wars. No. Bam! To. Liu Kang wins. Fatality. Irna. Dobro. Ok. Dalje. Dobre. Sad ćemo se Kenshi. Ćemo se boriti sa Kenshijem. Ljubač. Sento greets you, Liu Kang. Opa, gledaj kako je. I do not fear its wielder. Both were forged in combat. Round 1, fight! Dolaz vamo, Kenshi. Dobre. Ćemo sam prigal kumer. Ubije ga, to. Šta mu? Ništa mi nije uradio. Ali bukvalno. Hoće da pokušam manje da pričam, pošto bi čuli igricu. To. Kill him. Da. Faction kill. Sada ovo da pobedim Jackie i onda ćemo napravimo malu pauzu, pošto, kako se zove, i onda ćemo da nastavimo sljedeći put. What is it, Liu Kang? A simple exercise, Miss Briggs. It always starts that way. Round 1, fight! To, udri ga, to. Dobre, ajde. Okej, ajde. Ajmo, op. Dobre. To, brč. To. Vidi ti nju, to dolaz vamo, more. Točno vam. Dobre. Round 2, fight! Marš. Dobre. Ajde. Dobre. Finish her. Dobre. To. I to je bilo to, ljudi, za ovu epizodu. Vidimo se u sljedećoj. Ćao!